atusaidie. Sasa moyo ambao haujasafishwa, moyo ambao hauna toba, ni kama moyo ambao hauna moto ndani yake. Maana yake chochote kitakuja kitaweka makazi pale. Na ndio utakuta mlokole ana tabia mbovu zaidi ya mpagani. Yaani mtu asiyeamini anaviashiria vya kuwa kama anaokoka kuliko mtu ambaye tukolenda. Kwa sababu gani? Moto umezima, wale waliowezi wameshaweka makazi. Yesu atusaidie. Sasa tunapomaliza leo hebu kutoka ndani ya moyo wako tengeneza Mungu. Acha mazoea, acha mazoea. Na mimi nimekataa mazoea kwa jina la Yesu. Sitaki mazoea ya ibada, sitaki mazoea ya kuomba, sitaki mazoea ya kazi, sitaki mazoea na mtu, sitaki mazoea na tabia, sitaki mazoea na kila kitu. Nataka kila siku badiliko liwepo ili na matokeo yabadilike. Amen. Kwa nini kila mara mambo yako ni haya? Kuna mazoea wewe. Kila siku unachana nywele kutoka hapa kupeleka huko. Kila siku ukiamka ni yule yule. Kila siku unavyowaza ni vile vile. Wapendwa, yako mafanikio zaidi ya hayo katika jina la Yesu. Amen. Jambo la tatu. Anza